Солунце е българската дума за слънце. Prosto je neverovatno da neko priča o Solunu na ovaj način, ali ajde idemo. Znači, dobar dan, drage dame i gospodo, evo ih Bugari koji tripuju da su Sloveni. Gospođo, od kad su to Bugari Sloveni? Vi pričate slovenski izraze. Ajde nam prevedite te izraze na starobugarski. To bismo baš voljeli da čujemo. Dakle, kako izgleda sve ovo što ste vi rekli na starobugarskom? To nas zanima. Ja ne znam od kad ste vi to sebe prevarili da ste vi Sloveni. Od kad? Bugarska je baza za osvajanje Carigrada. To nije država. I to ste dokazali u svakom istorijskom trenutku. Vas nema ko nije samleo i vi se i dalje kurčite. Jer ima neki rat u kom ste pobedili. Da, ima. U ranom srednjem veku. Posle toga, sve živo čega ste se dovatili ste izgubili. Najveći gubitnici na Balkanu istorije su Bugari. Vi ste izgubili identitet, izgubili ste jezik, izgubili ste sve. I sada dolazite i pričate o slovenskim izrazima. Kakve veze vi imate sa Slovenima? Kakve veze Bugari imaju sa Slovenima? Zašto nam sve te izraze, gospođo draga, ne prevedete na starobugarski? Pa da vidimo kako to zvuči na starobugarskom iz onog vremena kad ste imali Kagane. Da vidimo kako to zaista zvuči na starobugarskom koje je bliži mongolskom. Jel? Mongolskom, turkmenskom, tatarskom i tako dalje. To je vaš jezik. Još jedna stvar. Zašto bugarski car nije bio taj koji je hteo da opismeni svoj narod, nego je to uradio knez Velike Moravske Rastislav? I još jedna stvar. Znate li dokle je dolazila ta Velika Moravska u tom trenutku, u 9. veku? Znate li granice te države? Znate li gde je Velika Moravska, gospođo? Pa to je bila velika država koju su prekinuli Huni u Panoniji. To jest, izvinjavam se, Ugari, vaša braća, koji su isto imali, jel te, Kagane kao i vi. A tu su blizu i Hrvati. Gospođo, vi ste istočni Hrvati i ništa drugo sam toga. Istočni Hrvati. Narod od koga je ostalo samo ime, a oteo je sve od Srba povlaka Slovena. I to je to. I vi sad drvite nešto Grcima i šta ti ja znam. Vi ste, vaša država postoji samo za osvajanje Carigrada. I to je to. I tako je bilo u istoriji i tako je bilo i kad su vas Rusi stvorili. Da bi mogli da budu bliže Carigrada. I u trenutku kad su videli da nema ništa od Carigrada, nije bilo ništa ni od Bugarske. Preuzeo vas nemački kraj. I vi, veliki Sloveni, trpite švapsku dinastiju na svom prestolu. I svi ste vi veliki Sloveni, Iliri i tako dalje, a vladaju vam Švabe državom. I vama, i Grcima su bili nemački kraljevi, jel? Jedino gde nismo imali kraljeve koji nisu sa strane je bila Srbija. Evo, 19. vek. Šta vi pričate o vašem jeziku? U 19. veku jedina vladarska kuća, to jest dve, su bile srpske. I treća je došla. I to narodni kraljevi. I sad vi pričate o nekom jeziku, imate švapski kraljeve. Imate švapske kraljeve. I jedni, i drugi, i treći. Vi ste neki narod, a trpite švapske kraljeve 100 i kusur godina. I vi pričate nama da ste vi neki narodi, ej. Strani kraljevi vladaju vama. I vi ste neki narodi. Istočni Hrvati, bre. Istočni Hrvati, to ste vi. Baza za osvajanje Carigrada. I dođe žena, ja ću to da vam preveduvam. Da, preveduvaj ti nama na stalo bulgarski, bre. Preveduvaj da vidimo kako je Asparuh rekel. Kako je Asparuh pričao. Zamisli, Bugari on.